Gikundi gia antu bari na mawathe yakamurigicha kuma kerere wandia nkondi gecigo mbunge kia Tharaka bakari beresete mathina maria baithirite bagikurukira mama mari guteyanirwo intongoria na kwaga kandi cia disability kwithirwa karia kanini barutanagira gatibatethagia bakugana nontu bwana bao kwithirwa bari cukuru bakiaga bisi na gikundi kia twanjirie mwaka wa 2020 mweri wa 11 na no tuithana kana mbere tuithana tumbere tagweteza gitweteza twingwa pra tukwiyumbira nyo ciamani wa gikundi giki disability yakamurigica twarikaniria twebandikithia ngiri gikundi tugenda thirikari tumenya lakini kuma 2020 mweri wa 11 gutire mutongoria umwe turiungira indi itugeragia kubacheria lakini tutibonaga tukomanaga Jumaine ya mwisho kwa mweri saa 12 wora mtu nethagirwa ena kathepte gake na gatiethagirwa gakiuma kuve igwetera ukamenya tugakomana ntuguna ugakaba gwena thina ciaku ogu tugerera gucugurika bura tukumba na gwethia tuticionaga twinthe pamwe beto itwana twena tumoye tanio ndena kana kanini gatiokagira kare gatiye kinya kuria no kana gokerio karumia imuntu ena mianka 19 na thiete ukinya 20 na utiero tuona tethio gukurukira na weto indero mbari okire ntongoria kaunti ya Tharaka Nithi gutigira bakogwata kandi cia kuonania bari na mawathe bakiuria mzee wa nkondi gitonga githuka na mujumbe wa Tharaka gitonga Murugara kubaririkana waziri sikere gutigira kinya wena kuthungira mantu mama gatagate nontu nwarugamirite mantu bari na mawathe koni bakogwata kandi batatiga ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki gwama na seneta Gataya arankuruki bakiuria mujumbe mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu kwibumire gonto goko bariongera ke batethia na mbeca cia ngaf nontu bakwithira mbeca iria bakomanaga nacio ciringi 50 kwa mwisho wa mweri tiko bagana kwirugamira muturireni wao atucugurikira mantu makandini nontu tukwiguke gwatwa kinya ikirikanaga chiriano kagonta kibunga na ciekuraya muno bamwe betu bationa kinya kanyaga kona ngarama ya kuthikibunga kwogu itukoromba aje atutethie kwenda atongoria betu Murugara uyu mbunge wa Tharaka gitongwa githuka Wankondi itokwenda Susan Ngugi uyu atongoretie kaunti sikeri wa bantu bara magwathe ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi tukwenda aya atutethia atutereria kanyamukara kandi ya antu bara ba magwathe iko tukwenda aya tutethia nako nikenda tona gotethia kithirikari na tigo tutigoka tutakwona utethi ntukwenda batutereria tukandi nondu twangite muno tugathikinya kibunga kujuria tukandi twani disability lakini twai ini tukwenda anene bagitongwa Murugara gitonga MCA wa Nkondi ngabana sikeri munene wa magwathe na baumire baye batunenge tukandi nekene tugatia atuchumbukaga twethi kinya kwa nimburi thokoni twathi kwa nimburi thokoni twethi tukarogoti na antu babangi bani disability batiriaga toririkanage ni nontu wanatio go baiturero itwendane biombe biondi bia Murungu kinya gwe bamwe bena magwathi ngai atumbite tubia twethanagia kundi ni tukambire kwendaniria intu tutethagiriria ene tutani Ngugi umero ututethio tongeto bete odu tumbe gutethania twamba tethania twakuririkana ume kurare no tutukwigwa kiaria kinya marendioni aya tucugurikire tumenye bura tuthiete no tutiogu ta turi ng'ondu ciake turi mwinduni gikundi ni kigetu turiaga itukoromba aje atutethie tunenye kuruta biashara cietu iri kwendelea na ikundi bia bingi turirikane to mami ututethie nontu tiebu tukwiruthira bagari bugite kwaga kandi cia disability gutumite kinya bagagua ya kuruta biashara mona kwendia kanini kara bakwana nontu bakogitogoti gintu kirendi gitumite benyerie muno kunengerwa kandi bakarata bara bangi nontu kanjo tikuberewa iora biashara wanaenda kia twaikwendia ngukuru akatukuria na ara thokoni twaikwendia mburi ona kia twathiikwendia kinya membe no atugwitua mbeca na bara bangi bena kandi matigwitwo tutikona bagwitwo itukwenda kandi inu moto tunengero la tiogo tutiga kuthina batu turatukithina gwa kandi ni utema tukaga biashara nontu twina ugwaya muntu wigwa ateretie kana mwake na thina na wika takaburi kamwe withi kinya wara kwendia
ukarikana kanjo ikurithie otiomba kugia indi tukwenda anene batutethia iria bakumbikana anene batutethia na kanyama tukanengera ko tukwanjire biashara ya tutethia na baba bakuyumbera matutuma kinya turatu tukaona kinya tona kome mtu akaye kwenda ko atenda thina mara mainge omba ko atena madhara mono ukurukira mantu ni mabiashara ukegwa tena gakandi kara ugakara ukiriaga na batienda kumenya no ntutie gakandi wena ko gakuboneria sikeri no tethia kuku ndoke thiuruka anatio toririkane tore gikundi keni sapereti ya kamurigicha ncho otoririkane otuone aturi Kiripotera Meru TV kuma kereria wandia ngondi gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi Ritũ kambĩ Tandagara Waiguna